2.5 ते 2.8 कोटी ह्या बशीचे मोल आसा। नितळ पर्यावरण राखपाक ह्या बशीचे लोकार्पण जाला। ह्यो इलेक्ट्रिक बसी कदम महामंडळ आता गोंयांतल्या साबार रुटांचेर घालपाचे आसात म्हण माहिती कदम महामंडळाचे अध्यक्ष कार्लोस अल्मेदान दिल्या। डेक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। ऑफिशियली चीफ मिनिस्टर लॉन्च केले आता आम्ही बस ऑन डिफरंट रूट्स घालते। रूट्स म्हणल्यार वास्को टू पेंजीम, पेंजीम टू मारगांव, मागीर वालपय कितें मागीर काणकोण। आमकां लोकांक जाय की बाबा हे बसीन ट्रॅवल जालें आनी ही बस आमी प्रमोट करताय फॉर अ क्लीन एनवायरमेंट। द कॉस्ट ऑफ दिस बस इज अबाउट 2.5 or 2.8 crores। ही बस आता ट्रायल रन 45 days आमी चलयतली ती बस आनी मागीर आमी सेंट्रल गव्हर्मेंट फंडिंग थ्रू सेंट्रल गव्हर्मेंट इज गिविंग सब्सिडी ऑफ 1 crore per bus। सो देन बॅलन्स अमाउंट आमी डिस्कस करतले चीफ मिनिस्टरा कडेन की आमकां सपोर्ट करून गव्हर्मेंटान त्या कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन आता एनवायरमेंट फ्रेंडली बसीस चलोवपाक आमी केला। आमकां चीफ मिनिस्टर सपोर्ट करता, मनोहर पर्रीकर सपोर्ट करता। आमी आता बायोगॅस बस चालू केले, आमी बसी ऑन एथनॉल चालू केले एंड दिस बस इज ऑन इलेक्ट्रिक सप्लाय। ही बस आता ऑन ए फुल चार्ज अबाउट 300 किलोमीटर चलता आनी 4 ते 5 वरां लागता चार्जिंग करपाक। आमी सगळे चार्जिंग पॉयंट केल्या, आमी आमचो डिपो यूज केला पुरवळ हे बसी लागून। आय वॉन्ट द पीपल ऑफ गोवा to travel in this bus. I want the people of Goa to travel and see that the KTC is bringing some change. KTC is starting some environment friendly buses. This bus will be operating from for 5 days from Valpoi, from Ponda, from Kankon, from Mapsa, from Pendle. इधर आमकां जाय लोकांक लेकिन ही बसीन ट्रॅवल जालें। लेकिन हे बसीन आता GPS हा, हे बसीन कॅमेरा हा। सो इवन आता KTC देखून आम्ही एक डिपो मॅनेजमेंट प्लॅन केला। वी आर ऑलरेडी इन्स्टॉलिंग GPSs in our Volvos, and the next step will be to install cameras also in all the buses.